ngana nosenza ngakhona ayiqedile mamu sizwango Sikhumbule kuphakameni mina esabatha ibenhle kwabangcwele uThabo kaSambutho bingelela ekseni kuyisabatha mhla ka-19 August 2023 sibingelele kwindawo ngeindawo la ulalela khona umlaleli weInanda 88.4 FM siyathemba usuvukile abanye basesiguqweni abanye sebethandazile baqeda sesihleli phezulu kwawo ke manje umsebenzi sithi sikhumbule kuphakameni khumbule emlaleli esikhona kwinanda 88.4 FM Facebook page sikhona sikhumbule kuphakameni Facebook page uphinde futhi uzokwazi ukuthi usixhume lapha ku WhatsApp uma ukhona ivoice note onayo ku 068764 9969 0687649969 sibonga uNkulunkulu wasekuphakameni osigcinile saze saphinde futhi sahlangana kwasa wasigcina zonke lezi insuku baningi abanye abanenkinga ezithile abanye abaphilile imikhuhlane abanye ke basemanzini bashonelwe uNkulunkulu wasekuphakameni ahambele nalapha abagulayo ahambele nakubo abaza bakhumbule sesingenile ke siyazi ke mase sikhona la uzwa ngomjinto umfo kaMadlala umjinto umfo kaMadlala esho ngeinsimbi lapha ethi wangidala uNkulunkulu angihambi ke ngedwa njengenjwayelo ngihamba nomfundisi uJesu Mhlongo mfundisi sibingelele ke kuphi na kuphi la kufinyelela khona iphimbo lala eNanda 88.4 phezukondaba ingqaqube ngesibingelele sithi mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele amen mfundisi siyabonga namhlanje i-poster sesiyifakile lapha ku Facebook bazoyibona kunanda 88.4 FM bazoyibona kukhumbula ekuphakameni ikhona i-poster yethu sesiyifakile ayothi ngirefresh la sangayibona i-poster yethu kunanda FM sibe siyifakile nakho ke ngayibona hayi imithetho yaShembe versus imithetho yabantu imithetho esesizakhele yona thina samaNazaretha ngenhloso kodwa ukuthi silwe namanye amaNazaretha ngalemithetho akuyona imithetho nje esiyakhela isikhathi esiningi yokuthi isiza uNkulunkulu eyokulwa naye uNkulunkulu kahle hle ngoba isuka iphikise yona le kaNkulunkulu bese sihamba ke senze into zethu ngayo sekuyimkhuba esuke sesisakhele yona sesi-adoptile sesithi hayi thina siyophila kanje ngeke sisaphila nasafani sekufanele umNazaretha uphilisa ubalo wathi mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova uJoshua kwathi abanye bephuma bebheka le hayi wathi uJoshua kulungile noma ningabakhonza oNkulunkulu bama-Amori kodwa mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova kusuke sekuseleke lapho ukuthi ke uma uthi umNazaretha usulalela ukabani ngiyangidabukela kakhulu umuntu ofikayo ke athi hayi nami ngezwe kuthiwa hayi nami ngezwe kuthiwa ngase ngibambelela sekubalekile esikhathini samanje engathi noma ulalele nje obulalela umsakazo mongakayi wathi ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni ubuqalelela sesaba nenhlanhla sathola abantu abanjengo baba uMnyandu uTH Mnyandu oqoqe imisebenzi eminingi yintshumayelo zenkosilanga ezayisemakhathini imisebenzi kababa mkhulu wabhala
waphinda futhi egcineni waqoqa imbhalo kaBabdlomo eyayithathwa abelungu bayihumusha nabo bayihumusha ngezilimi zabo wayiphinde wayibuyisa yena wayiphindisela esiZulwini sinayo ingakho sike sigqugquzele kakhulu ukuthi thenga incwadi funda uma umNazaretha ungathembeli nje kuthini ngizozwa ngabantu hey abantu bazokutshela kwabantu bayeke ukukutshela kwaShembe bayeke ukukutshela into ekaNkuluNkulu umuntu akhuluma izinto ezovuna yena uma manga ukuthi uyinyanga uyisangoma uyini uzokutshela into ezothuthukisa ibhizinisi lakhe naye ukuthi hayi nakho la kungakhona ayeke ukukutshela lokho uNkulunkulu athi kuyikho ngoba vela kumkhokhela kumsize ngalutho mfundisi kuningi namhlanje sesikubona kwenzeka kwenzeka egameni likaShembe kwenzeka egameni lobuNazaretha hayi uShembe wathi uthi ujabuza umuphi lo Shembe washo leyo nto abuya ngaveli isikhathi esiningi namhlanje amaNazaretha ayagaya uShembe washo kahle wathi ngisho ngathi ingilosi enihleli lamaNazaretha ethi gaya ntwala wathi ningaphuza utshwala wathi ngisho ngehla ingilosi ngisho ngezwe mina ngithi phuzani utshwala noma ningabona mina ngiphuze ningikhiphe nikhiphe nomtshela imizi yami iminingi anongitshela ukuthi baba musukhathele goduka uyohlala emzini ukuthi hayi akusishiye kancane baba manje ke masethu umuntu hayi kuvumelekile ebathanda-ke lelo ukuthi hayi kuvumelekile ukwenza ukuthi bese uyahlambuluka kuvumelekile ukwenza ulutho hayi bese uyahlambuluka ngisho ufunda iBhayibheli khona la uNkulunkulu agcine seyinqaba khona inhlambuluko hayi senenza izinto ngamabomu ngoba nithemba ukuthi nizohlambuluka mfundisi ake ngijikele kuwena indaba ake ngiphinde ngibingelele futhi ngicabanga ukuthi ngifuna ukuqala kule qala ngicela ukuqala kuyona le engiphatha kabi kakhulu le yokuthi uShembe afika athi wonke umNazaretha akabe munye aphinde athi uShembe u2 or 3 lo aphinde athi uShembe abantwana bakaNkuluNkulu bayathandana ngithi 199 abantwana bakaNkuluNkulu bayathandana bese lithi iBhayibheli ningahluleli ngoba munye ongumahluleli ngifuna ukuqala kule yokukhesana noma yokubukana izici ngiqale kuyona ngizoqala ngixoxe indaba kuqala ukuthi khona indawo ezimbili zemphefumulo emzini wasekuphakameni khona indawo yomphefumulo okuthiwa ikabhekabezayo la kulala khona amathambo nenyama le indawo zimbili khona enye negama eliqala elingabizeki engafuni ukulibiza la abantu mebefuna ukulazi bayongifonela ngoba ngiyasaba ukulibiza kodwa liyigama nje laqanjwe impela lino S bese kungena inja egcineni manje na ke leli gama ubethu umuntu uma ekhishiwe asilalele ekhishiwe umuntu okhishiwe umuntu okuthiwa hamba wenze isici esingathetheleleki phakathi kwalomzi uma kodwa eshona ngoba kuthiwa Thixo Nkosi unomumsa uthanda ababi nabahle uma sokufika isikhathi sokufa uyayethi lamathambo oniwa yilomuntu kodwa lamathambo akhiwa izandla zikaNkuluNkulu kufanele alale endaweni ongenana ekhethwe uyena uShembe wese benika indawo yabo abakhishiwe leyo ndawo umujika lapha ngakaB ujikela kaB ku left mawuqhamuka ngezansi ngaseThekwini ilapho kuleso sigojana nje esila iduze kwakho ila kwakufihlwa khona abantu uma bekhishiwe ebandleni kwakwenziwa njani mengcwatshwa kulomuntu kwakuye kuyaba kubo kwakhe bangayigqokiki ingubo emhlophe ngoba bayofihla umuntu obekhishiwe
kodwa bavunyelwe ukuya komfihla ngoba yithambo labo. Bese kuphuma umshumayeli ovele noma lo ongcwabayo aphume agqoke ingubo emhlophe yena yedwa. Kodwa bayaya lapha bengagqokile ngoba ukhishiwe esontweni. Mebeqeda babuye bahlambuluke. Right. Hayi ukuthi kwangcwatshwa umuntu ongelona iNazaretha. iNazaretha kodwa wekhishiwe esontweni. Ayikho engcwaba abantu abangewona amaNazaretha. Yabona nje angangifile lapho. Mongcwaba umuntu ongeyona iNazaretha uma usondela esidumbini uyiNazaretha uyaqoqa. Nawo sengisho kabheka bezayo. Cha. Ayikho engcwaba nawo. Sengisho ukuthi khona le ndaba okwayixoxa bathi kwafika intombazane lapha ya. Ipende inzini. Kwabona athi hayibo. Yabuyiselwe emuva. Ngoba yayingaliphethe ibhuku ngoba ku number 6 ila ufike khona uvulwe incwadi yakho uma uyinkosazana uvulwe ibhuku lakho la25 uma uyingudlungudlu ibhuku lakho lika14 uma uyinhlayisuthi ibhuku lakho la23 udlula nalo ku number 6 usuya ku number 7 phezukwethuna. Okwenzekayo ke mase beqedile sebeyafihla. Namhlanje na ke yinye into esifuna ukukhuluma ngayo eyokuqala. Ile yabantu abathi abaya emfihleni iNazaretha abamaNazaretha bewumndeni. Ngesikhathi ongesona sokuthi labantu bakhishiwe. Ngesikhathi senkokhelo. Isikhathi esikusona akukona ukuthi khona ongcolile kunomunye. Isikhathi lapho uNkulunkulu umoya wakhe usukile phakathi kwabantu, abantu sebelandela umkhondo ngokwabo, kodwa umoya ushintshile. Mengithi uma ushintshile ingoba esikhathini esikusona akusakhulunywa indaba yasezulwini. Isikhathi esiningi usuzwa abantu mebeshumayela bakhuluma indaba yemisebenzi yenyama eyenziwe izihlalo abahleli phambi kwazo. Nokuhamba kwabantu akusafani nokuhamba kwangalesikhathi uNazaretha abuhlangene emzini wasekuphakameni. Isikhathi esiprofethiwe umnikazi walokukholwa ukuthi kuze isikhathi senkokhelo, isikhathi esaprofethwa ubaba omkhulu ukuthi ibandla liyohlukana. Akashongo ukuthi abalapha bobe bengcolile, abalapha bayobe behlambulukile. Ngaphandle ukuthi sesisholo thina ukuthi kwathiwa khona bobe bengcolile. Kodwa ukhuluma ukuthi isikhathi senkokhelo uthi phezulu kwentaba inhlangakazi ushaya isihlalo. Uthi kusho inkosi ilanga ithi mokuhamba thina kuyonithatha iminyaka ukubona oShembe abayofana nathi. Bekhona abantu belalela. Uthi masihamba thina kuyonithatha iminyaka ukuyobona oShembe abayofana nathi. Angiqhubekeke. Namhlanje abantu into abayenzayo uyakofihla iNazaretha elumfowabo noma eluyise noma elunina akhumula ingubo emhlophe ngeseluleko sohlangothi angashongo lutho uShembe ngaso. UmNazaretha ukhumula kumuntu okhishiwe kuphela. Eke ngibuzeke. Sithi sihlabelelo esiqala sithi ngumhambi ithi thuma umqondisi wakhe akhanyisa indlela. Esinye sithi bayojabula abahlangabezi bami. Ubani owaziyo ukuthi abahlangabezi kuba wobani? Uma kwenzeka ukuthi lo muntu omphelezelayo umsakabheka bezawo abahlangabezi babo kuzoba yilabo ohlala ubanikelela ukuthi nginikelela abakithi abalelo ukuthi nomhlaba bekufica wena usowabanikelela bekufica wena uphelezela bona behlangabezile bekufica wena mphelezeli awuyigqokile ingubo yomthimba ngoba ukuyongcwaba
sisuke sisesigcawini somshado wokugcina wasezulwini uficakala wena esigcawini somshado wasezulwini awuyigqokile ingubo yomthimba kodwa wena obuhlala ubanikelela uthi nginikelela abakithi abangasekho ukuthi babone uShembe ubonakala ngiphelezela umuntu usoyithukile indawo uyibeke phansi ingubo athi ubaba mkhulu kumama wasentabazwe ungayikhumuli lengubo engikubuzayo ke ukuthi uma uya lapha ngoba abakini labantu engithi nje abakamhlongo sokufika umuntu ukuhamba mina emhlabeni sokufika abanye bozalo lakithi abayigqokile ingubo emhlophe kodwa mebenikela banikelela umkhulu usiyewu banikelela ukhokho unguqa mebenikela wabikhona leyo nto basenhlangothini engafani abantu kodwa banikelela bonke labantu umunikelela abalelo thini lomhlaba usukunikelela uzalo lonke lwakini usukunikela ngisho amakhosi aselangeni ukuthi uma usuza wena la uhlala unikelela khona abalele usufika endaweni la behlangana khona wazi ngathi abahlangabezi bami obani njengoba ungiphelezeli wami ungasayigqokile ingubo yomthimba siyilinganise nje mhlawumbe icace mfundisi njengoba sithi sikhumbule kuphakameni sibuye sikhulume ngakho nje ukuphakama sekwahlukana kwaphunywa kuphakameni amaqembu asebaningi kodwa omkhulu bakho obaba bakho okhokho bakho babe sekuphakameni la ukhona uyabanikelela njalo ubanikelelana abantu abalapha kuloya muzi loya khona abalele kabheka bezayo ngisho khona usabanikelela khona abalele ngaphakathi ekuphakameni ngiwabalele ngaphakathi ekuphakameni wena awusangenelani nabantu abangaphakathi abaphilayo kodwa still usabanikelela laba abalele kodwa abaphilayo uhlukene nawo manje na ke mokuthiwa intando yakho mayenziwe emhlabeni njobe enziwe ezulwini kuthiwa kuyathandanwa kuthiwa abahleli ndawonye okunye ulukhulu kunakho konke uma sizokondla inyama eyithebeni sidla ndawonye nabantu sidla ndawonye nabantu kodwa uma sokuphelezela umphefumulo usuya kuNkulunkulu la kufanele ngempela sikhombisa ukukholwa asakukhombisa ukukholwa sesikhumbula umNazaretha si umuphilo Shembe osifundise lokho ngeke ngifundela konke ngizoyifunda ngizofunda inkonzo yokuphelezela inkosi ilanga ngomhla ka2 January 1977 uzobona kwakhona obani njengoba nina namhlanje senze nithi inkonzo yami ngeke iphathwe umfundisi wangaphandle inkonzo yami ngeke iphathwe usibani ngoba sihlukene naye ngesikhathi senkokhelo eke sifundela uhlelo number 1 kuthiwa umlando wakhe wasuyafunda umlando wakhe number 2 kwase kungena umfundisi Reverend H.L. Mbatha owasekuphakameni owakithi Pharmacy la umfundisi woyiNazaretha oqala lo ngifuna ubala ukuthi bangaki abangaphandle ababekhona kuphelezela umuntu omkhulu kanje esenithi nina ngokuhlukana ngeke samgqokela umNazaretha umuntu oyiNazaretha njengathi ngento yaprofethwayo kwathiwa kuza isikhathi lapho kuzohlukanwa khona kodwa mzwane kuhlanganwa kuyoba kuhle kube kuphindwe ngasikhombisa umbatho oqala iculo kwaculwa iculo 184 owesibili kwase kuba uPM Shandu owenza isifundo sokuqala wafunda ihubo 90 ihubo 90 amahubo lawo wafunda ihubo 90 kwase kuculwa iculo u235 liculwa ubaba uZungu ufana Zungu bathi abamaziyo abambona ngoba inwele lazimhlophe qwa kuthiwa yiqwa kwase kuthi number 5 kwase kuba ubaba uLuthi IL Shembe owavula isambulo 7 wafunda 9 to 17 akalona iNazaretha owesinga kulo muntu ngelona iNazaretha manje owesibili kwase kuculwa iculo u40 49 lapho 49 no 40 lapho sengiphuma emasangweni kwase kungena owesithathu ongelona iNazaretha umfundisi futhi nina njengoba nihlukana nodwa nje kuphelezelwa umuntu omkhulu wasezulwini la ngisho ukuza kwakho kwamenyezelwa kodwa kubuya abafundisi ibona abazophatha umsebenzi wakhe ngoba kanabandlululo yonke lento yenziwa ngendlela eyiyo okay
nango landelayo olandelayo uIZ Sikhakhane umfundisi futhi wamabandla wesingaki lo wesithathu kwase kuba futhi uReverend AA Ngcobo naye futhi uNgcobo akayena okwala unumber 4 lo kwase kuculwa iculo unumber 70 ubani oqona ubani oyephethe uhlelo uPG Gumede ngithiwe umongameli weNyanda Nyanda Chamber of Commerce PG Gumede libe uhlelo lomuntu wasezulwini omenyezelwe ngisho ukuza kwakhe luphethwe umuntu nine nanothi abuyele eceleni ngoba kalona iNazaretha ngoba sibandlulana sodwa nje ingoba sincishelwe uthando cabanga ke mfundisi ubala abantu abangewona amaNazaretha kangakanani ke namhlanje sibandlululana sodwa sengamaNazaretha kodwa inkosi uhlelo laliphethwe abantu abangewona inhlobo inkinga ke inhlamba le yokungagqoki umNazaretha uma uya emathuneni akini la kulele khona oyihle omkhulu ungasawugqokile umNazaretha ngoba usuthi akusekhona kabheka bezayo sokuyikuleli yagama laleya ndawo efihla abantu abakhishiwe nizoyihlambulula ngani lento yokuthuka indawo la kulele khona oyihle omkhulu asiqhubeke ke uhlelo lwezinkulumo manje okhulumayo wokuqala number 10 akalona iNazaretha umntwana okaphinda angene Dr MG Buthelezi 11 uProfessor SP Ngcobo akalona iNazaretha owesithathu inkosi yamaqadi enye yakhulumayo 12 uBhokweni okuyena oyephethe ithi kuthiwa khona ngabhokweni Dr Bokweni uyena okhulumayo kwakusathi uyiPort Natal board ngaleso sikhathi oka 13 uMr Khumalo second inspector waseNanda siyamazi sithe siqala esikoleni thina wekhona uKhumalo siyamazi bela eNanda Day School isecond ilokhuza isecond office ibila eNanda eNanda Day School ngaleso sikhathi uKhumalo ngiyamazi lo baba kwase kuba uReverend JM Phoswa angisababali owedamasa inhlangano leyo yamaKrestu kwase kuculwa iculo u226 kwase kungena uchief magistrate waseVerelem akalona iNazaretha kwase kungena ichief yakabiyela uNdabezitha wakabiyela kwase kungena uKE Masinga owaye umsakazi okhozini kwase kungena umfundisi umtshali uyiNazaretha kwase kucula iculo 150 kwase kungena uEV Mathibela akalona iNazaretha kwase kungena uBhengu wakaMashu uyena wangena lo segarage kaBhengu uGobza kwase kungena yena kwase kungena inkosi yakaMthetho kwase kucula u242 kwase kubongela imbongi wayeseyobekwe endlini yakhe yokugcina kuhamba uIZ Sikhakhane nabafundisi basekuphakameni basebeqeda umsebenzi wabo ekugcineni manje na ke ngibuza ukuthi uma bengaka abantu abangakholwa sesibandlulula nasodwa siyakumuphi kukhona nokuyikhipha ezulwini mfundisi kushuthi khona abantu abayothi hayi akhona la siyaphuma la khona obani ususebenzele kangaka izulu ekugcineni uthi hayi angisangeni manje na ilowo mbuzo ukuthi uma usuyibize ngaleli gama engithe abantu bangifonela ukuze ngibatshele igama lapha lithini uma ungasayigqokile ingubo emhlophe uyakofihla isihlobo sakho noma uyofihla umuntu ozalo lakini usuyithukile indawo abakuyona uma ningafuni ake ngikhulume nabakithi kaMhlongo uma ngihamba emhlabeni kunokuthi ningathuka la ngilele khona mengiwenzeka ngilala eduze kaBaba kunoma ningathuka indawo la kulele khona uBaba ongazi lutho ngokuhlukana la kulele khona uBaba omkhulu ongazi lutho ngokuhlukana kuyoba ngcono nisale egcekeni ningaphumi nitatazele egcekeni ngoba lento yokuthi asugqoka uMnazaretha inhlamba ephindwe kabili ubiza le ndawo abalele kuyona ngoba yinye indawo ongagqoka uMnazaretha amakuyiwa kuyona ile othi mujika kaB ibe la okuleft wakho yayinegama elimbi elisabekayo engeke ngilibize
okwakufihlwa abantu abanjani abamisiwe babengenawo ngisho inkonzo ababenzelwa yona. Manje la senza inkonzo ungene enkonzweni uzufuna ukukhuluma uhlabelela igama likaShembe ngawugqokile umNazaretha wenzani ukhulumelani wenzani thela udukhala mfundisi iyona ke lemithetho esikhuluma ngathi imithetho yokubandlululana yabantu ongeyona kaShembe. uShembe uthi umuntu ekhishiwe kunomehluko khona ukukhishwa bese kuba khona ukumiswa. Umemisiwe kwase kuyabikwa ngelinye ilanga uShembe wathi muhlambululeni ngoba usehambile emhlabeni akwazi ukuthi umuntu emisiwe ngoba umemisiwe ukalelwa iminyaka. Ngomusa Thixo Nkosi unomusa ngomusa wakhe usethi akahlanjulule lo muntu mehlanjulwa uyathathwa ubuyiselwa la kufihlwa khona abantu abamaNazaretha usehlanjululiwe ngoba kufanele uyahamba uhlanjululiwe lithethwe icala liphele icala elingapheli kuphela kuthiwa umuntu ukhishiwe khona icala eliphelayo bese wakhona icala umuntu asuke lonile elingenantethelelo ukuthi uyakhishwe kuphakameni. Manje na ke abantu njengoba sihlukene nje kwaprofitwa ngokuhlukana. Yes. Kwathiwa sikhishiweni. Ubani wasikhiphayo? Liqulwe iphi icala sase sikhishwa yini le eyenziwa abantu ngokuhlukana. Kwafika ingcemphotho kuthiwa njalo inkosi yathi hayi inkokhelo ezayo. Ingcemphotho. Uzasho athi ekamamthembu ayilutho. Uthi ekamamthembu ayilutho. Uthi lezayo uthi abawusinda kuyona uthi yobe isefa ngisho uflawa. Uthi abawusinda kuyena boxawa ngobisi. Kunjani namhlanje? Namhlanje sixawa ngobisi namhlanje umuntu kafisa ukulalela into eshuwo omunye wakolunye uhlangothi kodwa athi ngizothi ngiyayilalela ngibanjwe ngiyilalele bese kuthiwa out bese ngiyakhishwa akona ukuxawa ngobisi lokho. Ikona lokuShembe kusho ukuthi abosinda kule nkokhelo bayoxawa ngobisi. Ngicabanga ukuthi ke iyona ndaba le esiyikhuluma kakhulu namhlanje yokuhlukana namhlanje kulokuhlukana okukhona. Impempe sokuyashintshwana ngaye esigcawini. Sikhule impempe iza nenkosazana esebenza ekhishini iphethe ngesicephu ithunyiwe ukuthi namhlanje umgidi uzophathwa ucebe khulu umkhulu umlomo. Ngelinye ilanga iza nempempe izophathwa umfeka wangala ngamaphumulo. Ngelinye ilanga umkhize yena qobo lwakhe uyena ozophatha impempe ilethwa inkosazana. Akuzothi ngoba bakhona bobabili babaphathi ngelinye ilanga iya kumkhokheli uNtombela. Akuzothi ngoba bakhona bonke sokuzothiwa ke ngisakhathele athi umlomo ngisakhathela umkhiphela ulayini bashintshana ujutshiwe la nje obejutshiwe nje uyena umkhuzi wempi uyena ozokhuza lempi yasezulwini uyena ozokwenza lento. Manje okunye lokho sikubuza ukuthi kuse umgidi kaShembe yini lo esesikwazi ukushintshana. Yake sikhuluma makiwa inhlangakazi besijwayele ukubona ngoDisemba ukuthi cishe ukuthi yena ozohola umhlangano. Uzofika uzongena endlini la senzela khona umthandazo sezingane okuthi iseginyezinye. Uzofika lo mfundisi ozokhipha umhlangano uzombona ezolinda khona. Uzohlala kusuka ngoDisemba uzolinda uhlukana eli akazofika ngomhla ka2 akazofika ngomhla ka1 ufika eli uzolinda kuqala ukuze ingilosi ibheke imnika amandla okwenza umsebenzi kaNkuluNkulu. Umhlangano uqala yena uqala nje kuqala umhlangano yena sithi soqala thina umhlangano yena hayi kade uqalile useqalile uzolinda ukuze ingilozi ehamba egcekeni zimnika amandla. Ingakho ngelinye ilanga umfundisi uMagwaza kuthiwa wawa kungakomtshebheni kuthiwa bagijima babobika enkosini baba umfundisi usewile ithi inkosi phela uyena onikwe ingilozi yokhola umhlangano kuthiwa wangena esangweni ekuphakameni esehamba ngamadodo. Namhlanje sikwazi ukushintshana ngobhoko olunikwe inkosi sokuyashintshwana soliphethwe womunye. Izona zonke lezi zinto eziyimthetho yethu
okufanele sikhulume ngazo ngoba sayibona. Yes. Okufanele sikhulume ngazo ngoba sayibona. Uma sithula sizoba necala, sizoba nenhlawulo efana neyonkosikazi walapha ya. Kulo muzi wenkosi olapha la kwahlala khona uMama Mntwana eNazaretha. Okwathi mase esaba ukukhuluma ebona ngena oNdlunkulu benkosi wayesethi ngiyasaba ukukhuluma ngoba ngena oNdlunkulu. Namhlanje ngoba siyizwile lezi zinto uma singayikhuluma ngoba sithi khona abafundisi phambili abadala kunathi bethule bathuleleni. Nabo bathi bayasaba nawe ngemumvu uyasaba kanti ubani ozokhuluma bazotshela abantu iqiniso. Uma ethu Shembe uma lo Nazaretha bufa nhlayisuthi ngiyokubiza ngishe emathanjenini ngelinye ilanga ngizogcina ngiyakaza amakhosikazi akhulume niyofika indawo yenu yokulandela emva kaShembe sithathwa amakhosikazi. Ngoba uShembe usithandile wathi emva kwakhe akuze thina emva kwenhlayisuthi kuza amakhosazana bese kugcina amakhosikazi mzwana aqunga isibindi ayikhuluma lento ayikhuluma iqiniso ngoba lokho ngikhuluma bayakwazi abantu kodwa abathuli abafuni ukukhuluma. Namhlanje abantu mokiwa kabheka bezawo lo bheka bezawo ukuthi mesifihla umuntu bese singayigqoka ingubo emhlophe asiwazi umthetho wakhona. Ukuthi kuqalwa la phezulu ngasebhusha kuhlatshelelwe kwehliwe kuhambe kuhlatshelelwa zonke lezi izitobhe ezu7 ngenhlanhla esika 7 kusuke mokufika kwesika 7 kufike kumiwe ngaphandle ngoba kusuke sokukhona obani sesokhona basemoyeni bese kungena izingane ezingenacala zingene namanzi kukhala insimbi zihambe ibabusisa inkosi kubusisa zenzani izingane zenzela ukuthi bavuke babone ukuthi sokuza abantu kuza amaNazaretha kodwa zona ibabusisela ukuthi uma seningena nina ngoba ningena nithola imithwalo ngeinhliziyo zenu ningena ninyathele ngisho nohamba nixabene nawo sineinhliziyo ezimbi izingane ziyobathobisa ukuthi behle bajabule bethi nampa abazukulu uthi uma usungena kwena ulaka lube selehlile sebebona abazukulu ngoba banobungcwele vumelani abantwana beze kimi usho njalo uJesu. Nalapha kulabo abalele bafike sibacela ingane inkosi kubusise kuyimande kungena thina ke nale inhliziyo zethu ezithi ngelinye ilanga singayigqoka uNazaretha mokhona esingahambi nabo konke lokho asikulandeli. Namhlanje umuntu usethi meqhamuka mehamba ngemoto ungena ngakabhiki kodwa uthi uyakabheka bezayo labantu uma kwenzeka ukuthi kunezitobhe ezu7 ezisuka ngasebhusha khona owakini owafika wahluleka eDikwe mengahlulanga eDikwe wafika wathi mefika eJudiya wafika wabhajwa khona ngoba ukuze sihambe ngale indlela senzela ukuthi makuhlatshelelwe igama lokuya kabheka bezayo noma ngakuthiwa waphelele endleleni mokuhlatshelela ezwe leyo mvunge bese uvuka umphefumulo wakhe ulandele ebese athi ngiyajabula abantu abami ngoba nifikile nathi angilandele sengikhona nami ngiyakhona kabheka bezayo ebese ebona la kubekwe khona amathambo nenyama yakhe. Manje sihamba ngenye indlela bazolalela kanjani ngoba sihamba ngale ndlela nje sihamba ngendlela okwahamba ngayo bona. Yes. Asahambi ngayo khona abantu sokuneminyaka bengabazi oyisemkhulu abanye abazi ukuthi ikhanjwa ngoba manje bafike ekhanjwa ngale ndlela ekhanjwa ngayo nabafike baxhuma khona lapha. Iyadabukisa lento ngoba uma ngikhumbula njalo emadlebeni nami kuyakuhlabelela umfundisi uNgubane ethi hayi wenhliziyo yami ememeza uze usedokodweni uphume esehle ebheke phansi elukuzene eDikwe ezowela welele eJudiya mefika eJudiya neJudiya balathi lokwenzani lapha eJudiya muzokhubukela enkanyezini ila kuthiwa khona kusebenza khona u14 no23 no25 wakho ilapho ufica khona izinsizwa zasezulwini okuyizona ezithola amandla ngomnikelo wakho ka25 ka23 ka14 kuthiwa lo mnikelo wona oyinika amandla ukuthi zikuthwale ikhuphuke nawe ngoba kuthiwa lapha kulo amqanza okhuphuka enkanyezini
kusuke sokugcwela udaka ngosuku lokugcina kuthiwa le insizwa ke izona ezikuqukulayo ngoba zona ayisheleleki kodwa kuthiwa uma unonyanga ngisho yodwa ikweletayo kuthiwa uthi usuphakathi nendawo usheleleke uziyoshaya phansi konke lokho azihambi ngaleyo ndlela ngoba asazi nabaziyo ababona ngihamba ngale ndlela abasayibuza ukuthi namhlanje sahamba la kwangahanjwa la siyapi sithe namhlanje sikhuluma ngemithetho esizenzele yona ngenxa yokuhlukana kwenkokhelo eminye yazo abanye abayazi ngenye indlela kunye ngishola baningi kakhulu abangazi manje mfundisi kunye ngishola ngithi owakithi umuntu uma ngihamba emhlabeni ngoluleka nezingane zami zimtshela ukuthi sicela ungamphelezeli ubaba uma uzomthuka ngenhlamba uthi ubaba ukhishiwe ephakameni sibe singazi ukuthi uwonani sicela ungamphelezeli uma bengezoyiqoka eMnazaretha ake ngibonke ngesonto edlule besiyofihla insizwa ebisencane ebihlanganiswa ngeminyaka ngonyaka odlule nentombi besiyoyifihla lensizwa kwakuhle kuthe kuphakathi nendawo ngoba imithetho yokuhlukana isibulele namhlanje sisola izingane zethu sithi izingane ziyahlubuka zidla utshwala ngizokhuluma khona manje ukuthi yini izingane edaba lezidla utshwala kuthiwa phela libunjwa liseva libunjwa lisezwa umthente uhlaba usamila lensizwa ngijabule kakhulu ake ngibonge umshumayeli uvezi ephakameni into ayezile mefika umshumayeli uvezi wathi baba umfundisi wena angazi ukuthi abanye uyuthi mufika bese bekubona uyini iqhamukapi lento iyukholwa yini mokuthiwa singalokhuzi singathathelani inqumo ngokukholo yes thina sesiyazi manje sesiyazi manje umshumayeli uvezi wamuhle kwaze kwawuvala inkonzo yinyeke into engiyibuzayo ebebhlungu ngibuza ukuthi icala lokonakala kweingane zethu kungabe lisemahlombe ezingane noma lisemahlombe ethu abazi ukuthi ngithina abantu mengibuza kanjalo ngithi mina le ingane ezincane enithi iphuza utshwala zinamathikithi amangaki uthi omunye izinyaka kabhabhadiswa ayinathikithi ngithi ngoba at the age of 5 kuyaphezulu kuze kuyogcina ekuthenini umuntu useyathomba usemdala lo muntu kufanele abusiswe ingane la iphakameni yabusiswa ubusiselwani ingane inikwa amandla ifika inkosi mizobusisa abatwana begqoke kahle basha amagama abo aphelele nezibongo zabe eziphelele imnika ingilozi ezomgada imkhulise angalinyazwa imimoya elimaza izingane angangenwa imoya engeni izingane ukuze ikhule sezinemoya ingene eparadise sifike ibusiswe izingane azina izingane zethu namhlanje ayinawo amathikithi okubusiswa kodwa sisola zona sithi izingane zethu zidla utshwala zizobiye kanjani utshwala ingenasandla sikaShembe yini zinganikezwa ngumbheki yini ezoyivimba ukuthi zidla utshwala zizoyeka kanjani zinganikeziwe isandla sikaShembe wathi ngiShembe ngotshwala sikhuluma sesiyiqala kahle emveni kwe-hour angisazi ade sikhuluma nobani khulunyana nendaba yotshwayo ukuthi yazi amaNazaretha kwekudibhethwe nento engadinge debate ngoba uShembe wayisho phela indaba yotshwayo senyohlala kuze kushona ilanga ngidebate indaba yotshwayo ukuthi buyaphuzwa noma phuzwa buyagaya noma bugayo kodwa owakusho nje wakubeka obala uShembe indaba yotshwayo waqeda ngayo kodwa manje sayidebate leyo nto nale ndaba ukuthi uhamba uyiNazaretha ungaphuza utshwala kodwa mase ushonile usugayela ukhambani uthiwa ukhambani ake ngibuzeke uShembe into yokuqala ehlala esikhuluma ngayo kuthiwa wathenga amaplazi wayesithi lamaplazi ayohlala amaNazaretha wekhuluma ngabantu abafelokazi abaxoshwe
baba omncane lo baba omdala abaqoshiwe baphuca indawo zabo kuthiwa wena wazogana la ekhaya into zala ekhaya lezi bese exoshwa ke mase exoshiwe axosheliwe mhlawumbe umNazaretha kodwa nje kuthathwa yonke into yakhe kwase umfowethu akasekho hamba ahambeke ibona ngabe ukungeno ibona labantu abafike bahlala ekuphakameni ake sibuza impilo yabo yeah mebephile kuphakameni njengathi siphile khona ngenhlanhla thina ubaba wengelona iNazaretha uqhaphenduke eli kunabantu la kubaleke khona ubaba nonkosikazi wazohlala ekuphakameni yafathi inkosikazi inkosi nali idokodo isho inkosi yasekuphakameni nali idokodo hlala kulona yakhula ingane yabusiswa yeah misuke kubusisweni yakhula ingane yayisiyenzelwa umsebenzi lo enitha wenziwa yafaka isiphandle kuphakameni sibuka ngikhuluma ngento esiyibuka egcekeni kuphakameni ngama 60s ukuthi lo mthetho ke esenikhuluma ngawe nithi akuhlatshwa niwuthathaphi zafakwa iphandla phezulu kwamadokodo khona izimbuzi labantu ke abenzelwe imisebenzi ekuphakameni utshwala bagaywa umbuzi lo abenzelwa khona kodwa utshwala buzange buze bugaya ngoba abusemqoka kodwa imbuzi yabakhona sebemula abanye inkomo yabakhona kuneyintombi esithe sikhula thina ngoba sikhule sithanda ukugida ngokuthi makwemulwa bese kubizwa thina sogida sikhula ngesikhathi labantu kugidwa babe yenze yonke into eyenziwa ekhaya kodwa utshwala babungekho emzini kaShembe kodwa lemsebenze eyenziwe emzini wasekuphakameni yilabantu abakhulele ngababala abanye khona bafike bakhulele kuphakameni wafaka isiphandla khona efakwa abakubo waze wamulela khona abanye baze kwaphuma imishado yaphumela khona mokwamakhosazana abanye insizwa umshado ungene kuphakameni sibuka wayidokodweni zawushaya lapha phambi eceleni kwasebhusha la khona isigaba esidala kwathi kuyiground lesikole eqala kwakudlala netball khona zawushaya umgidi khona beshada emzini wasekupha babungekho utshwala imuphi lo Shembe othe utshwala benzeni nisukela manga hlaza utshwala umuyiNazaretha awubenzi sikhulele kuphakameni phela noma angithi imizi kaShembe uma singabenzanga utshwala ekuphakameni kube kuhlatshiwe pho le mizi esayiphika kaShembe siwenzelani uvuka nathi emzini yethu simenzelani lala nathi emzini yethu ayikho lento ekhulunywa abantu ayikho kufanele umuntu athi mayisho lento ayisho ukuthi iyiphi lenkosi eyathi mhlawumbe kuzosiza lokho kuzosiza lokho ngoba besikhona kwasho lenkosi yathi hayi asigayeni manje besikhona sinama clip la ikhuluma khona izolo lokho la kuhlukana khona ibandla kunyanga izulu iyasho ithi khona unkosikazi kodwa efikela ebuza uthi ngathi senifuna ukuphuza utshwala senika utshwala iyiphike lethu akuphuza utshwala kusukuma umuntu efaka ijazi akhuluma amanga angazi uShembe washo esho into yakhe kanti sesiyoma ndini sesiyinhlala yomile manje seyonhlala isuthe na inkinga mfundisi sibhekane neyinkinga eziningi ngempela manje ezenziwe egameni likaShembe kuthiwa uShembe wathi sengithi mina ngoba sesikhathini senkakhwela sekubalekile manje mawukhuluma izinto esingayiqondi isho ukuthi uShembe usibani kwakunyaka othile kwakusenhlangazi kwakusemkhayideni kwakuseJudiya ngangikhona uma kwakumfundisi ubani oyekhuluma yabo nje wangikhuluma wabuzuzwa ngomuntu ongakholwa ethi hayi ngale maNazaretha ayakwenza ukuthi ngizwile kade beshumayela esitimeleni nje wangikhuluma nje ngikhuluma ngoba mina ngikhulele kuphakameni uLinet umkhokheli ubethatha thina kwenziwa imisebenzi umuntu wena ingane ayifaka isiphandle kuphakameni thina siyile emadokodweni endlalile indoda epoison siyile afika umkhokheli athi nize ngani webantwana ufakazi bakhona mase nje ufonele umfundisi uNtombela
Ntombela lo ola emzinyana uzofika kutshela athi sahamba thina insimbi siphethe uLinethe umkhokheli mefika umkhokheli nize ngani webatwana sisho sonke kanye size ngedile emadokodweni ekuphakameni ngaphakathi imuphi lo shembe kodwa kuhlatshwa elani elabatwana mokwaba ngasekho abanjani besithi abangasekho ebesethi inkosi babusise sisho sonke sithi amen kuzophuma isithebe esiqondene nezingane akakafiki noyedwa umgcojwa akafiki neyodwa indoda ngoba kwenza umsebenzi weingane kuzophuma isithebe sezingane kwenzela ukuthi imphefumulo yalezi ayingane nayo ijabule ibone ukuthi kubekwe isithebe esiqondene nabalingana nayo bese kwenze kuphakameni imuphi ushembe othe akuhlatshwa abasha abantu bese sisho ngoba mina ngizokutshela ukuthi sasinoSibanibani sani sinosibani baningi esikhole nabo kuphakameni ukhona umphathi umtsomo lapha ukhona usekuphakameni uhlala khona yes uhlala khona ushadele khona nimbuzo khwanqalele lipo nimbuzo ukuthi utshwala lo bese buyagaya babugayiwe yini sisina kushada umangide suke egoli sengikhuluma iqiniso ke manje yeah bagaya wena utshwala angithi manje abasakhuluma umtsomo sengiyakhuluma ke mina ngiyabalama ngisemva kwabo ngisusa icala kumina ngenze ukuthi bafakaze ukuze ngibasindise abafowethu kushada umangide suke egoli babu khona yini utshwala yini lesiyenza debate indaba otshwala ukuthi biyaphuzwa yesibankulu kanje uShembe ayibeka yacha into ngisho ku23 bangangisho ukuthi umuntu uyasukuma uyayiqala nje leyo nto vele ivala thula nkosana thula yenza utshwala muzi utshwala muthi uzokhuluma manje uchitha isikhathi nje ngento uShembe ayibeka yacaca sifuna indlela ekhaya indlela yasekhaya idlule jointini indlela ekhaya idlule engozini engozini ke asikwazi ukuvela singene nje sibe sifuna indlela ekhaya ngoba etshwaleni isengozini Fundisi kusela umzuzu manje umzuzu munye bese kushaya ihora lesihlanu sesongena ke ku hour lokugcina lethu mase sibuya ngale bese siqhubeka sisaqhubeka nale ndaba sithi sikwinanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni uzosithola lapha ku WhatsApp othi 0687649969 uma ufuna ukuphawula uzosithola futhi epageni sikhumbule kuphakameni usithole kuyipage futhi inanda 88.4 FM ikhona la uzosithola khona bese uyakwazi ukuthi uphawule ake sithi ke manje mfundisi ukugwinya mathe masibuya bese siqhubeka nanda 88.4 FM sikhumbule kuphakameni Thaba kaSambotho umfundisi uJS Mhlongo sesiphinde sabuya futhi ke sesingena ehoreni lokugcina manje lapho sithi khona imithetho ayibo nakho sengithidwa into yethu imithetho kaShembe besaze yabantu imithetho kaShembe hayi imbongi ifunani manje ha hayibo kahle mnumzana sokubongela nangu umjinti sahamba nomjinti manje hawu naye imbongi isixosha kanjani hayi habe yabuya ngenkani hayi ngathi sidinga ukhenoni ke manje mtitiyelo ohlala kwenzakalani hayi ngeke kuselikabi kusaseli hour lonke kusasele nje hayi cishe hour lonke ukuze sikwazi ukuthi ingene imbongi si bese ke sihamba ke manje ya hayi nasikuqondile ke manje izinto sezimkahle yes mfundisi sikhona lapha ku Facebook page sesiyatholakala na TikTok ngakhumbula ama-clip lawa alezi inkulumo uma ufuna mhlamba wena uthi hayi ku YouTube ngoba sikhona ku YouTube sengibale zonke izinkundla ngawubala uYouTube sikhumbule kuphakameni sikhona sesikhona na TikTok sikhumbule kuphakameni uzothola iziqeshana lezi ezincane zalezi izinkulumo khona ezinye nje sengiyifakile manje iziqeshana ezincane khona la ku Facebook
othi sikhumbule kuphakameni bengithi ngifuna senze live angazi live wethu awuvumi kahle kodwa ke inkosi mayivumile ngasonto elizayo nesizokwazi ukuthi hey umuntu usephethe nefone ekwenza live kade ngilongiphethe upopop ungakwazi nanokwenza live sikhona manje ifone ekwazi ukuthi yenze live uNkulunkulu emuhle usikhumbulile sakwazi ukuthi nathi sikwazi ukuthi senze nano live uzosithola ke lapha ku YouTube uzosithola ku TikTok sikhumbule kuphameni uzothola ama clip ezinkulumo khona nezindala ziyatholakala impela lapha ku TikTok uzokhula nje uTikTok ngawe nje umlaleli ukuthi ukhulise ulokhu ungena usubscribe khona ushare nama video ethu sokwazi ukuthi sikhule na ungakhohlwa na kusikhumbule kuphameni ku YouTube usubscribe upress le button lokusubscribe ukuze ipage izokhula likwazi ukuthi sisebenze siqhubeke umsebenzi kaShembe uye phambili mfundisi siyaqhubeka singaqhubeki ngoba ngizokhohlwa bengithi ngizoqala ngayo le ndaba savele saqala phezulu kohlelo bengibalekela ukuthi sikhohlwe kunensizwa la othi ngibheka ngizothola igama layo ebuza umbuzo obalekile kade ubuza ku Facebook ibuza ngale ndaba esayikhuluma ngithi ngiaddress ngoba ibuza umbuzo obalulekile la sasikhuluma khona ngempepho ithi iphi lento ngoba ngifuna ukuyifunda bese ngiyayiphendula kahle ngayiphendula ku Facebook kodwa unathi mbili unathi mbili uyabuza la uthi yazokala impepho yesilwane ukuthi imvikele emoya yakabheka bizwa ngoJuly kodwa ngisala ngoba cishe ikhona impepho yesilwane yenziwa ngoJanuary kodwa sisuke singayile kabheka biza ayichaza ukuthini pho impepho yenziwa ngoJanuary noma mhlambe kusuke kungenziwa impepho ngoJanuary right ngithi ubuza umbuzo obalekile ngimchazelile-ke kodwa ku Facebook ngathi la bekuJuly kade sikhuluma indaba yempepho sikhuluma kwi-context kaJuly uma kwenziwa impepho washo umfundisi wathi impepho khona indaba engeke ngiyixoxe ngensizwe yantshontshwa yingilosi ezafika kumhlangano zafike zayintshontsha kube khona imoya ekhona njengayo nje eyingilosi ebuye ibe yingozi nabo bangasekho phela kuchaza ukuthi nangoJanuary ababi khona njengoba sisuke sisemhlanganweni kungaphezulu nje futhi kwalokho ziningi ngisho intshumayelo ukuze umuntu ethi hawu ngathi ngihlele eTempelini ngabona lapha phesha ngabona ubani wakithi ongasekho yabo athi umuntu umbone emhlanganweni umuntu wakube ngasekho kodwa embone mina baba khona now impepho ke kusuke sekuyinto ke enjalo ke yenzelwa kona lokho ukuthi kuthi makukhona lemoya phakathi kwethu eyabasezulwini eyabantu abangasekho ikwazi ukuthi impepho iphunga la kujwayele ukukhulunywa kuthiwa ingilosi zidla iphunga lamanoni alento esuka ihlatshiwe bese zikwazi ukuthi litshaziswe yiphunga leli bese zingabheki kakhulu kubantu ukuthi kungaze kube nesifo zize zenza izinto ezizodala isifo kufanele kube khona leli iphunga lisegcekeni lalempepho ngaleso sikhathi okunye kukhulu ngaphezulu kwakabheka beza kwazinhlangakazi la kufanele ibe khona nya ngoba uNkulunkulu inhloso yakhe kwakuhlangana noShembe kuphela njengoba ehlangana noMose entabeni yaseSinayi wasincengela kuShembe kufanele ke ibe khona ke impepho manje edala ukuthi uNkulunkulu athi noma esibone asamukele ngethemba woza mntanami ngiyokwamukela ngethemba ungazibheki izono zami uma ngiza nazo kuwe ngoba sifani thina noShembe ngoba njengoba siya lapha uShembe kwakuthiwa akakhuphuke yedwa kodwa wasincengela usethi ke
yenzani impepho ke ukuthi uNkulunkulu noma eyibona izono zenu phezulu kwentaba athi woza mntanami ngokwamukela ngethemba. Impepho into eyenza lezo zinto la enhlangakazi la kuyingozi khona kakhulu. Futhi akazi lo mfowethu ukuthi kunabantu abashonele enhlangakazi. Yes. Kunensizwa eyawa nje phezulu yalimala yashona. Lapha mugudla intaba. Kunomdono lapha ngendlela yakithi. Kunamathuna alapha. Umuntu owashona esentangakazi wafihlwa lapho. Abaza abantu. Ulaka olapha lungaphezulu kolaka lwakabheka bezayo. So impepho ikhona la ngoJanuary. Besithi nje adlulise lokho ngoba umbuzo wakhe ngize ngasho ngathi hayi ngoba umbuzo wakho mhlambe khona nomunye ozocabanga noma sekunanomkhuba ukuthi umfundisi sikhuluma into emsakazweni abantu bahambe bayokhuluma emaceleni noma kwamanye ama group noma benza ama voice note bangayibhekisi kuthina ngqo ukuze sokwazi ukuthi iphendule kanje mase bemphikisa lapha ema groupini azi kuzothini yabo ukuze sokwazi ukuthi siyiphendule kanje kuzomunye ngoba uzothola ukuthi umbuzo wakhe akuyena yedwa onenkinga ngalento ayibuzayo baningi abantu. Angithi futhi senhlangakazi kuphela la kuke kwenzeka khona ukuthi kuphezulu kunenkonzo bese kuqhamuka into okuthiwa yayinhle inkosi la ngiyayixoxa leyo ndaba ethi ebusuku yaqhamuka yakhanya lento engathi ibhola eyayehla bethi bayayibamba akekho wayibamba lento angakwazi ukuyibamba lento kuthiwa yafika emakhosazaneni agqume nawo agqume ingabambeki iye ngudlungulu bagqume bangayibambi ila khona imoya emkhulu kakhulu ke lapha yasezulwini into angazi ukuthi kuba ngempela yehlela kubantu kwakuzoku isho njalo nenkosi ukuthi kube yehlela kulento asazi ukuthi kwakuzokwenzekalani. So mhlambe na impepho yabaphephisa kuyona leyo uthi ngithi ngoba kwakuyona umoya kaNkuluNkulu uwodwa uyingozi uyashisa uwodwa nje uyingozi. Ingakho inkosi ithi inokho ehamba noNkulunkulu asazi ukuthi uyahamba kanjani noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akahambi nomuntu. Hayi asibonge mfundisi besenzela ukudlula nje kulento ngoba kungabe ngathi umlaleli simzibili cha mhlambe lolu hlelo sikulona namhlanje ke sifunde incwadi. Funda incwadi ngizothatha izaga kuphela. Okay. Izaga 28 nezaga 30. U28 ngizomqala ku9 no10. Ophendula u9 lo. Ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho nomkhuleko wakhe uyisinengiso. Odukisa u10 lo. Odukisa abaqotho endleleni embi uyakuwela emgodini wakhe. Kepha abapheleleyo bayakudla ifa lokuhle. U28 lo 9 and 10. Asiye ku30 ke kuzona izaga. Sifunde 6 7 8. 6 7 8. Ungenezeli emazwini akhe funa akusole ufunyanwe ungumqambi manga. Ungenezeli emazwini akhe funa akusole ufunyanwe ungumqamba manga kuthiwa futhi unganciphisi. Izinto ezimbili engicela kuwe unganqabeli nazo ngingakafi. Dedisela kude nami okuyize namanga. Unganginiki umpofu nengcebo kepha ngiphe isinkwa engisimiselweyo. Funa ngisuthe ngikuphike ngithi uJehova ungubani. Funa ngibe mpofu ngebe ngilone igama likaNkuluNkulu. Izinto ezinkulu ngiyade ngisho ukuthi isikhathi esimbi namhlanje abantu bakhuluma ukuthi uyabona ukuthi uNkulunkulu ungenzeleni buka imoto engihamba ngayo. Abanye mase benazo le imoto ngesabatha mokuthiwa ngitshontshe imoto endaweni akuyona uyahlala bengigada imoto yami. Akamthuki uNkulunkulu ngoba khona izinto ezihlubulayo uNkulunkulu. Akamthuki uNkulunkulu ngoba manje useyigadele imoto yakhe. Ise uNkulunkulu kwayo. Omunye inkomo athi bazontshontsha inkomo zami ngigade inkomo bengilusa inkomo ngiye esabathini.
semthukile uNkulunkulu uthenge eSabatha yeSabatheni uma eselambile omunye uzothi kanti uNkulunkulu ngalamba kade ngiseSabatheni asasho nokuthi kangithole nje noma ishumi ke phansi awumthu uNkulunkulu ethi ke lencwadi ungangiphi umpofu ufuna ngebe ungangiphi ukuceba kufuna manje isikhathi esikhulu kulesikhathi esikusona abantu intshumayelo yabo ayikhulumi ngemthetho kaNkulunkulu yokungena ezulwini intshumayelo yabo ikhomba imoto ikhomba inkomo eziningi ikhomba amakhosikazi amaningi abulala uNebukadnezar yini isikhathi sokuhlubuka isikhathi senkokhelo abantu bashumayela ububona ngoba umoya kaNkulunkulu udedile kubona ingakho inkosi ilanga ngelinye ilanga kuthiwa uAmen wawuqhumisa indlu endlini yesonto kushumayela indoda yakabani yakanqumalo kuthiwa ayishumayela kuthiwa uAmen kuthiwa abantu babe washaya uNqumalo kuthiwa washaya uNqumalo uyabona ukushumayela komuntu baze bakhuluma abantu uthuthe meqeda yathini inkosi ikuthiwa ithi inkosi angifuni ukuthiwa kusho mina ithi inkosi abantu abanjengoNqumalo abangene ezulwini kodwa abantu bathini kuthiwa ayiwashaya uNqumalo sihlebe sonke mhlawumbe abantu abafana nomhlongo nje abangene ezulwini ukhulumile ithi inkosi ukhulumile yonke into ayikhulumile uNqumalo iyiqiniso kodwa akasho ngolutho ngesona ithi abantu njengoba behleli la uma bephuma manje nazi izona zabo ibalindile lapha esangweni bazophuma la babuyele kuzona so akabanikanga isecurity yokuthi bebephuma uma intshumayelo yakho kufune ivikela abantu esonweni yebo ukuthi ubengazi isikhathi ezongena la ukuthi hawu kanti lento ebengiyenza iyisono mayisephuma ngasabuyeli kuyona ngoba manje useyazi ukuthi hawu kanti lento ebengiyenza uShembe akayifuni manje masingakhulumi ngezinto uShembe angayifuni kanti sihlanganele ukwenzani ngeSabatha ngoba kuzokukhumbuzana imithetho ukuthi kuphi ozosifikisa light siye khona manje ngoba khona into enje kuthiwa singadingi singesweli thina abantu bakho abantu abaningi bacela singadingi okuyeswini singaswele okuyeswini bacabanga lokho kanti wasingadingi ihlo lokubona singadingi namandla okukhonza ingakho kugcina sokuthiwa singalibali ngale mini ukudumisa wena ingakho lencwadi ithi ungangiphi ukulamba ungangiphi ukusuda namhlanje abantu sukuma umuntu ngenxa yazi ngenxa yani ngenxa njalo yenkokhelo usukuma umuntu akhulume ngezinto ayiphiwe ekekhetha inkosi komunye umuntu afika ngayitholi lezi zinto athumela ngazo ukhetha inkosi ngoba ukhetha inkosi yayimoto kunezipho la ukhetha inkosi yayimoto ukuthanqathanqa nje izipho la ziyatholakala intombi engagani mokushiyela esitimeleni mofuna umendo woza kuphakameni iyafika intombi ayikhethwa umuntu isithi intombi awu kanti bengithi mina ngizofuna indoda akusakhulunywa indaba kaNkulunkulu yokuthi uNkulunkulu ufuna abantu bagcina imithetho yakho bangene ezulwini sokukhulunywa indaba yokuzuza umuzi wasemhlabeni into ebhubhayo lisho njalo linye uSulumane lomngane nami la uRafiki uthi hey thabo uyingozi uNkulunkulu opha abantu izinkwa kuthi hayi nangu uNkulunkulu lo uNkulunkulu mawakena uthola izinkwa moya kuyena uhambe ke kuyakhona afike ngempela nizidle lezo zinkwa niyithole kulo uNkulunkulu wezinkwa kodwa kusahleli kusenjalo kulo uNkulunkulu wezinkwa bese kuqhamuka omunye ephethe amascones hayi sikhathele kade sidla isinkwa thina manje sesifuna amascones uthi bayomshiya manje lo uNkulunkulu futhi wezinkwa bese belandela lo uNkulunkulu wamascones uthi ke ingozi iba lapho ke yokushumayela ngalento le yezinto kungabe kusashunyayela indaba kaNkulunkulu ngaze ngacathi yazi amaSulumane ngempela agwilikile ngiyakwazi kodwa ekhuluma ngokuthi le ngcebo yawo sini ko ayithola kanjani kufanele ulungise umsamo ukuze ukwazi ukuthi uthole ukuthi uzokwenza umuntu njengoba usho umfundisi awenze lo msamo kubhede kakhulu awukhuluma lutho ngoNkulunkulu awukhuluma lutho ngoNkulunkulu inkinga lekho amaZulumane mawufika lapha
uzokhonza kona akuhloma iQuran akufundisa umthandazo akufundisa ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani unyawo sekuyozenzakalela nje ngendlela nendlela yawo ke imali hayi ngoba futhi kuyisimanga ekutheni anezikole into ayiphusha phambili ukuthi sokufaka esikoleni funda mawuyingane ifunde mawumuntu nje ongafundile bazokunikeza umsebenzi sebenza uthi uShembe kuthepheleni kwalomthandazo thabatha igejulimi uzophila ngakho khona izinto ezimbili ezenziwa uShembe kubaba wethu osezulwini 58 yeah akukho la ithi siphi isinkwa sethu semhlanga emihle akukho la ithi futhi sithethelela amacala ethu wasibathethelela abanamacala kithi ithi inkosi yasekuphakameni ubani wena osucela ukuthi usithethelele ithi muhle umuntu othatha iphethini yendodana yolahleko eyathi mifika kise yangacela intethelelo yathi baba ngonile ebusweni bakho nasebusweni bezulu angisafanele ukuba indodana yakho manje inkosi uyathanda abantwana abayisolayo thina asiceli intethelelo siyayisola phambi uShembe uthi asiyisole uma sicela asiceli futhi intethelelo kuyena siyayisola asiceli sinkwa akukho kulesihlabelela ngikhumbula isifunda sonke angikhumbuli la ukuthi khona usiphi isinkwa sethu semhlanga emihle kunoma ngasho njalo singalibali ngale mina ukudumisa wena bese kuthiwa ibusise inkosi imisebenzi yezandla zethu asiceli usinike izandla izona ezidala ukuthi ungaceli uma ucela ufana nenja ehlala ngokucela ukudla kubantu ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeje ulime uzophila ngakho fundisi amazwi amakhulu lawo isikhathi manje sithi 5:25 uhlelo sikhumbule kuphakameni uThabo kaSambothi umfundisi uJS Mhlonge Nanda 88.4 FM uzosithola ku Facebook page sikhumbule kuphakameni usithole ku Facebook page inanda 88.4 FM usithole ku TikTok sikhumbule kuphakameni YouTube sikhumbule kuphakameni uzowathola ama video lapho uzowathola nama video clip ku YouTube ila uzokwazi ukuthi usithole khona siphezulu into abenza sengqoqubo ngiyabona lapha ya ku Facebook ku WhatsApp nangoba buhlongwane sibingelela thimini sabatha ibenhle kwabangcwele ameni ubabuhlongwane loya eNewland East awu khona ubamfeka kade ngimfaka manje kade ethi ucela simfake egroupini ka WhatsApp nangu uthi ubaba umfeka lo ucela ungena kwi-group ikhumbule phami sikhumbule kuphameni ngiyacela nina benkosi ameni sesikufakile bamfeka sakwamukela egroupini ngibone la hayi siqedile kwamanje la ku WhatsApp sike sibheke ku Facebook August 2023 Imithetho kaShembe nemithetho yabantu sikhona lapha ya ku Facebook page sikhumbule kuphakameni ake sibone ukuthi khona ubani khona omdumba cha ukabadela kaMzondi Miha usandile Ngwane Dawana Mzondi Sibongiseni Phosile Gatsheni Dlovu nango amahle silangwe siqale lapha kumthembu nje unjabulo nginilalele bobaba ngisengudwini siyabonga lapha engudwini amahle entobela silangwe ngiyaluthanda uhlelo ngoba usuku nosuku kukhona engikufundayo kulo ngithi niqhubeke bafundisi bami nokusifundisa ngento enhle kanje kababa omkhulu amen uGatsheni Dlovu uthi sesibheke kulona ihora hayi
ugatsheni lo ungene eqala nje siyifaka iposter singakangeni ngisho emoyeni Sandile Cutie Simpson inkinga iqala ekutheni bengabi nandaba nezulu likaNkuluNkulu bazokwenzani ke ngemthetho yakhe sebenelabo izulu nomndayi thina uthini umzulu unomndayi waveza enye indaba manje ebalekile ngoba sekuthiwa kunezulu lomndeni kunezulu kaNkuluNkulu kunezulu lomndeni thiwe lokuqala ileli lomndeni so ilona elikhulu ngeke abantu babe nendaba nemthetho kaNkuluNkulu bazoba nemthetho yemndeni ngoba emndenini kwagaywa uqinisile ngoba phela uzofika umndeni lo ngakholwa uzokuya kaNkuluNkulu bese wenze komndeni ongakholwa ngoba kuthiwa hayi umndeni ohamba phambili uNkuluNkulu uza kamuva manje yonke into ezoshiya umndeni iyona le ozoyenza angiyakuzwa mina nomndayi impilo enhle bokwe kaQolomba ukuthula studio nginilalela ngisematikwenanda lumnandi uhlele kuxoxwa ngeimfundiso zikaMqali wendlela neyabantu ngicabanga ukuthi ukusebenza kakhulu imithetho yabantu kuleli bandla linothe kangaka ngemithetho kaJehova ngoba uqhaka kolimosha izinto eziningi kumaNazaretha inkosi yasekuphakameni inibusise hawo amen nebokwe engathi bayavumelana la abalaleli ukuthi imithetho ihamba phambili yabantu manje le kaNkuluNkulu le kaJehova le ekamvelinqangi ekasomnganiso iza ngemuva ngoba manje into yokuqala kuthiwa umndeni ayikho into yokulungela uma uyeke ukwenza izinto ezamasiko okubalwa nayo ke imikhuba yotshwala selindani Ngcobo ngiyalithanda lolu hlelo sengize ngayeka ebengilulalela ngithanda emiyalo nezindaba ezindala esingazazi ezinye sike sizwe ngomama bethu besixoxela sengicela ukubuza ukuthi ubaba umfundisi ungakuphi ngizwa ekhuluma ngendawo yaseThafamasi neyase Sigedleni umkhaya wakho ngithi lapho indaba ezindala siyayithanda bayingcosana abazaziyo nemithetho abanye abayaziyo bayasaba ukuyikhuluma iqiniso ke leli ukuthi abantu sebaba novalo lokukhuluma iqiniso likaNkuluNkulu nange impela uyakubuza mfundisi ukuthi hayibo kwangathi wangakithi nje ngithi lapha esigedleni ngithi lapho uma ngisuka ekuphakameni ngiye esigedleni ngafike ngahlala komalume kaNhlangakazi ngahlala nomkhokheli umavilakazi ozala uNhlangakazi indaba eziningi sixoxele uye owabona ubaba mkhulu wamqamba ubaba mkhulu wathi uthandekile sihlelo okhalweni la kubo kaMagceke oweshanyela umuzi wasekuphakameni ozalwa uMasibisi umkhokheli wokuqala kule ndawo kababa mkhulu okwathiwa kuyena awoshaya kancane ijuba ngoba akuphumeki kalula ezizulwini kwathiwa akushiwa ukuthi akasigaye lo wasesisigaya thina umsebenzi ugaye asikwazi lokho naye wenikwe yena yedwa ngoba unothando umkhululi we umthanda wengafuna hlubuke ke ngibheke lapha ku Nanda 88.4 FM ukuthi khona obani engizobafica lapha kade ngisafunda isikhumbulo ekuphakameni ikhona into ngingakakhohlwa ikhona into engiyisabayo okufuna abantu bayicaphele uthi uShembe selibasiwe iziko manje eziko nicaphele lento sikuyona yenziwa yilento engizokhuluma ngayo uma sekubasiwe umlilo uvutha bese udonse esinye isikhune emlilweni usibuyisele eceleni senze njani leso sikhune uma singesenawo umlilo siyalotha asilothi siqale sishunqa intuthu bese simxhopha yes isona esikhwehlelisa abantu umuka wahosha isikhune emlilweni kunokuthi sihoshe isikhune zamani indlela yokuvuthisa umlilo ngoba umlilo namhlanje sinje khona ikhune ezikhishiwe emlilweni namhlanje asilwi nokuthi sibuyela kanjani emzini kaNkuluNkulu emzini wasekuphakameni la kwabaswa khona iziko namhlanje sihosha ikhune
la ikhunike zinentuthu lokudala zinentuthu zibe nentuthu ingoba umlotha okuyiwona odala ngoba udala lentuthu umubasa umlotha ukufudumala nje yeah ukuze ukuthiwa ikati leleziko beleleziko kusuke sokufudumela kusuke sokufudumela manje na ke uma kuhlehliswa izikhuni izikhuni ezihlehliswe ziyahlupha ziba nentuthu nize ukhwezele kuze kushona ilanga hey kuze kushona ilanga ukhwezela kanti lesikhuni sihlehlisile mukwasibuyisela phakathi savutha sanomlilo mase ngaphandle komlilo njengamanje silahlekelwe umlilo wasezulwini ngoba iziko elabasowushembe sidonsile kulona izikhuni yes sikwinanda 88.4 FM nange umanqoba phiwe fampanza nayo ukhona sibone futhi obani abanye abakhona la Josephine Mpungose Empolozane kwaneno Jiyaza babaka Ultramel Mhlongo uzamani 2 second Jabete Tafelkop Nkosi Bonoza Bonoza usandile Gumede bakhona bonke la nangu inkosi uBonoza Bonoza D1588 okhalweni ku R74 maphumulo ngihleli nawe hawu siyabonga baba Ultramel uthi amen mzamo sikwacapulweni owala ekhaya ke lo uthi mina sabatha mayibehle kwabangcwele Mr Sambuthi nakubaba umfundisi umhlongo lalela ngila emsebenzini izinga estate hey mzamo wena uhlezi uyibambile nje akize ngazi ukuthi hayi ngisekhaya ngi-off namhlanje uya-offa nje hayi Dovu wamashabane isosha abasale bodwa naleyo mthetho yabo this thina senza esakufunda ekuqaleni amen ake amen ngicabanga ukuthi impela ushiye inyama endala ukuthi cha sibambelele kwasakutshelwe ekuqaleni thina lokho okusha hayi asikwazi yeah hayi mfundisi bengenzela ukuthi ngisheshe ngiqede la ngiphethe into eziningi namhlanje manje ibuye ngididi ngithi angisheshise ngifunde imiyalezo imiyalezo yabalaleli mayikasala kuba buhlungu hayi bo sibhalile lapha bangabe besayifunda imiyalezo yethu yes ngitheke kufuna siyiqaphele lento esiyenzayo uthi uShembe mase elalela kakhulu abantu uthi kuyasaba sitshelo kwalana kwabo into enkulu esikhuluma ngayo manje lasihlangana khona sikhuluma ngokwalana uthi kanti kuhle kangaka umNazaretha ethandane ebambene ngesandla imuphi uNkulunkulu ozosilalela njalo mesikhombisa ukuthi into elikhulu ukwalana njalo sikhuluma ngokwalana njalo sichoma ngakho ngathi sesiyachoma ukuthi ukuzonda omunye nje into enhle singcono thina manje na ke lento izohlupha kakhulu kunemithetho yabantu ke asisho ukuthi imithetho yabantu mibi kunemithetho emihle ohluleke nokuyiphikisa kufana nale yethi umugqoka umNazaretha guqa yes uyazi lo mthetho akufunali uyabona umugoloza kulo mthetho ukhombisa ukuthi awulaleli into oqala khona into ongeyona yakho kodwa ethi mikhulunywa umuntu ubonta yinhle although ngewona umthetho ngiyathanda mfundisi ukuthi usungena emthethweni emihle yabantu ukuthi into yabantu sikuvume nje ukuthi into yabantu ngoba yinhle uzuthi omunye ubaba osemdala uthi ngoba wawuthi umuzo obizwe kama wawugijima wawuzosithatha apha isikhathi sokuguqa ubizwa inkosi ngaphakathi wawuzothatha isikhathi sokuguqa ufaka umNazaretha uthi wawuzukhubeke umNazaretha wehle ekhanda ugqoka usaphuma edokodweni uyagijima ngoba manje awumazi noma ula ngaphandle uthi ugijime khala amahutha ezimotweni uyowela umgwaqo uyahamba ithe inkosazana ithi inkosi yakufuna gijima manje enye yezinto lezi
eyayidala undlangisa angathi wedla nini wawumbona njalo ehlele eduze kwemoto driver wenkosi angathi wehlala nini edokodweni angilazi ngicine ngalazi ngisho nedokodo lakhe ekama uthi lalima uhlala ecupheni ngoba wehlala eduze kwemoto eyisula kuphela usula imoto kuphela lo muntu ebusuku manje na ke futhi umuntu uyamlalela ekhuluma ukhulume ukugcina ekhuluma kugcina nje uthi wawungatshelwa nokuthi kuyiwaphi uthi wawuvela ubizwe ungene emotweni udumisa imoto uthi mawufika la etsheni elimhlophe uthi kuzokhonjwa ngesandla kuthiwe iya ngaseThekwini uthi mokukhonjwe ngasendle uzocatha ingabi entanda noma iya esibusisweni uthi wabona mase kuyongena khona esibusi uthi ke mase kusendleleni ngikhuluma ngale ndaba yokuthi khona imithetho yabantu emihle khona imithetho yabantu engemihle uthi mase kusendleleni uthi mehamba imoto yayina lento le yokuthi ushaya ibhathini ihambe ngespeed esi1 athi kuthiwa kwenze njani lo khona igamana lakho khona igamana lakho cruise control uthi ashaya ibhathini mayibeke 100 uthi uyibeke 100 ngephinde uyiyeke uthi mukayeke uzobona ihlezi ukubuka uthi ayikonakele uthi ke izohamba ngale cruise uthi izohamba ngayo izifike uthi futhi uyatshela ngesandla uyajika uthi wabona senehla ngisho ukuthi ke lemthetho ke uzoguqa nini ngoba undlangisa wezashidwa kodwa azohlala eduze kwemoto endlini emhlophe musuka khona amameters ambalo ufika endlini yenkosi mhlawumbe 200 meters uhlusuka egarage endlini yenkosi wenzela ukuthi mokukhala impempe ibiza wasekitchen ufuna ukubona intombazana iyeza nikuyena manje na ke leyo kuguqa yinhle yona mthetho ke leyo efike nabantu kodwa oyuthi mawuyibuka ubone ukuthi imimihle yes bese kuba khona enye into ke futhi esalelayo kunensimbi ekhalayo ngisikhumbuza siyakhumbuzana thetho yabantu kunensimbi ekhalayo ngo1:15 ethi nqe kudala ngikusho lo anganoma bakubamba nabantu nqe ithempele neladi selingenile iladi ikhala leyo nsimbi selingenile iladi lensimbi imela umuntu okuthi la ngekho khona insimbi amemeza lisontwe kufanele eze kanye nayo right uyangena ke ngalensimbi ngo1:15 uno 15 minutes okunika ukuthoba akekho okuthinta omunye ngaleso sikhathi akekho umuntu othinta omunye from 1:15 kuze kuyoshaya u9 o'clock ngo9 o'clock khona sizokhala kithi nqe ithule ithi nqe khala 7 times ithi nqe meka angazi kungaphezulu ka7 kungaphezulu ka7 I don't know if it's 8 kodwa leyo ke seniguqile yile okuzothi miyiqeda bese kuthiwa umthandazo wesabatha noma kuthiwa ivuka nathi noma kuthiwa ilala nathi ileyo manje na ke abantu kumthetho wabantu omusha kumenyezwa ngo5 to omunye umthetho wabantu omusha angithi sibaningi isicephu sishiya ngaphakathi la uguqa khona mungena notice enye indaba mfundisi mungena ngo1:15 umthandazo usukuthandaza la usukucela inhliziyo yobuntu ayisale usukucela ihlo lesithathu usukucela indlebe yesithathu yokulalela izwi usukuthi vala Nkosi indlebe zami ngingakuzwa ngaphandle ngingaboni ngingalaleli nomuntu othuka inhlamba ngaphandle ngilalele amazwi mangiphelele umuntu onika inkomo mangiphelele kuwe kukuthatha 15 minutes ukwenza lokho manje na akusekho ke kubantu abaningi sokhona imithetho yabantu imithetho yabantu ithi mama kuke nje kwamenza wathiwa sontweni ungene kubhuduzela ungene kubhuduzela eqondwe ngaphakathi imithetho yabantu imithetho ke ngemihle leyo ikhona eminye futhi engemihle le yokuthi
awungeni uthwele ngesabatha. Bathini ke abantu? Imthwalo ungazi ukuthi uthwele mhlawumbe umuntu uzocaba ukukhuluma ngeduku mhlawumbe musu kulengisa isikhwama ehlombe. Yeah. Cha. Awungeni nomthwalo akungaphezulu kokuthwala. Awungeni nomthwalo kulowo muzi ngosuku lesabatha. Emathempeleni khona amatshe azungeza ithempeli. Yeah. Bese kuba khona amatshe azungeza indawo ukuthi le ndawo indawo yasethempelini. Yes. Isikhwama asihlali esangweni lethempeli. Angiphinde futhi. Isikhwama asihlali esangweni lethempeli. Isikhwama kusifuna sibe ngaphandle lapha la ushiye khona icathulo. Umthetho wabantu uthi muphume ekhaya hamba ngeenyawo. Hayi sasikhuluma la mfundisi ngithi mina yeka sasale rank ebuhleni. Yeah. Ekwameni ngeke ngizwe bethi zayisala enzala. Umgwaqeni ojikayo kajina. Kwakhona isihlahla lapho. Emqokolo. Kwakhona isihlahla lapho. Zayibekwa khona neyikhwama wawukhipha umNazaretha uqoke. Uthatha isihlabelelo, uthatha iBhayibheli nesicephu sakho ushiya isikhwama lapha kulomgwaqo e320. Zayisala lapho. Ngithi ke khona ke nguzwile wachaza kangcono lo. Yeah. Uthi icathulo sishiyela ukuthi ugcina usukhohlwa gcina seyintshontsho. Ngiyakuzwa ke lo. Kodwa ke akuwona umthetho ukuthi muphume ekhaya hamba ngeenyawo kuze kubonakale la unyathele khona. Umthetho wabantu umthetho wabantu wasiza mfundisi ngoba wandile lo ekuthiwa kufanele kubonakala ama footstep. Kufanele uthole isivizo sokuthi wahamba la ngesabatha. Akukho manje masunyathela amangcola la kunezinja kunani. Angithi uhambe emgwaqweni kunomuntu ondeshayiswa imoto unyathela igazi lomuntu ondeshayiswa imoto khona kade echitha ubhiya khona la bedlo ubhiya kunama joint manje bagwazene khona ujomba igazi udlula khona la ema passage la emjondolo unyathela ngeenyawo igazi lomuntu. Kunyeke mina engakusupport ngabe umthetho wabantu kube kuhle ukuthi okungenani mase ufika eduze asethempeleni ndoda uhamba ngeenyawo ngiyayizwa la bayishoyo. Thola noma ithawuleni manzi bese uyisula ke inyawo. Uyabona mfundisi ngike ngaye lento okuthanda ukubona izinto zabanye nami emosque nje sengike ngangena ikhashana. Ngiqala ukuya ngingathatha ubaba umbhele ukuze ngiyobona emosque ukuthi kwenziwani mawungena phakathi. Kunompompi yabo kubeke namaNazaretha emathempelini manje anompompi okungenani. Amasulumane egqoka izicathulo ezinjalo kodwa bathi ngoba unyawo liyanuka isicathulo senu ngishade mfaka isokisi abanye ke bafaka amaphushini izinedask ngaphambi kokuthi ungene uye emthandazweni uqale ugeze inyawo uyasula nezandla ugeze nje ukusula nje lokho kade uhamba uyasula lento oyishoyo mfundisi uthi kube kunethawula ayithi uzothatha kuba umthetho wabantu omuhle angithi vele abantu baqala singa-adopta lokho emthethweni yabantu ngoba ngikubonile ngingaba se-Cape Town kwi-mosque ese-Cape Town athi ngifika bathi umulana lalela-ke mungena la ngizokhumula icathu sasihamba neyikhulu eyikhulu impela lezi ama-billionaires asihamba nazo safika sayikhumula iy'cathulo nazo sathi masingena kwathiwa lapha empompini sulaninya sakwenza konke sakwenza konke sangena ngaphakathi manjena-ke emthethweni yabantu kunokuhamba ngonyawo mhlawumbe emthethweni yabantu khona imithetho emihle yabantu kodwa khona imithetho yabantu obona ukuthi iphambene noNkulunkulu. Njengoba uyasho nawe ukuthi siyayibona leyo yokuhamba ngenyawo akukubi kodwa okubi ilokho ozokuthola endleleni ukuthi usunyathela igazi usunyathela ehlamba amangcolo ezinja mhlawumbe usuhlatshwe ibhodlela kunamabhodlela la asenzeke phambili ukuthi mawusufika ke phambili sekufanele ungene ethempelini ayike indlela ngoba nje uzama ukubeka nendaba yethawula ukuthi akube khona ke indlela ukuthi lento oyishoyo ayiwona umthetho kodwa ke
yinhleke ngendlela ebekeke ngayo ngabantu kodwa ke mase singene ethempelini ke singangeni ukuze singangeni nokungcola ngenzela ukuthi bangasho ukuthi anti ekuqala zazi ingekho icathulo ngisho phela nale mithetho yayingekho kuqala nalamajoyinto ojomba igazi babengekho kuqala kodwa into engcono kakhulu ukuthi nalomthetho uyabona kunokuguqa eMnazaretha amuhle nawo ake kuqhamuka umuntu nje uzothi hayi uyabona ungenani asibe nokunje kusula inyawo mawungena ethempelini wathi sihamba ngonyawo ngathi ngiguqile ngiyezwa khona into ayinyathelile umuntu sengiyeza hayi hla isuthe ngathi khona into ayinyathelile hayi sesiyabhekana manje ubani khona ushiphile mhlawumbe kanti sinyathele into wrong manje la ke emthethweni yabantu lokho yabo nje kulo ukuthi guqa umugqa uMnazaretha angimphikisi wathi guqa ngiyaguqa ngoba manje mangimphikisa muhle nje lo mthetho kodwa abantu angiwenze ngiguqa angiwenze ngiguqa awuphambene ngalutho noNkulunkulu bese kuba khona lo munye makumenyeza usontweni hayi sengiyichazile lento mokuthiwa sontweni angithi ngithe ngo2 usontweni wakhona lo ngo2 akuguqwa kuguqwa ngo9 o'clock bokufanele labantu abathi aguqwe ngokuloku bokufuna baguqe ngo9 o'clock la mokuthiwa sontweni yinye into eguqelwayo yilathi manje abantu mase bazoguqela umuntu omemeza ethi sontweni kufana nabantu abaguqela inqenqe ayiguqele le uhamba usheshe ngoba ithi bonke abantu esontweni uhamba usheshe ujahe lapha kufana nale mfundisi yokuguqela isidumbu kuyiwa kofihlwa umuntu ongakhona sikuqhamuka isidumbu sakhe lo muntu ubengakholwa ngisho ukukhona sekuthiwa guqa eminye imithetho yabantu ke le engibuye ngayi-understand ukuthi lo muntu uguqelelwani sizalwe ngesikhathi esimbi sambothi sizalwe ekuphakameni kwakufihla umajozi owayesebenza lapha kabheka bezayo ekuphakameni bokuthi mokuqhamuka isidumbu ubaleke uyishiyo vale endlini angathi Nkosi yazi ayikhuza lento athi aMnazaretha mesisaba kanje isidumbu yini mangizwa kuthiwa yaqala kubaba mkhulu indaba babe baleka bayishiye kuthiwa khona umuntu laba kade okukhuluma ngakho abantu abakhulela ekuphakameni naye lo muntu wayekhulela ekuphakameni wahla engenabani futhi uShembe wamthola la amthola khona wasehlala ekuphakameni wase efikelwa isikhathi sokuthi uyadlula emhlabeni wafaka estation mayifakiwe estation hayi wayeseyadlula ke emhlabeni hayi ke aMnazaretha lento isho umfundisi ukusaba isidumbu kuthiwa ngalezo ikhathi futhi abantu ngisho kushoniwe umuntu bengcwatshwa umndeni wakhe nezihlobo ezisondelene abanye ayi bahlehle impela ukuthi nje ayi esidumbini abayi kushamba isikhathi umeli ngisazi kwakusangcwaba baphesheya umeli ulinda isidumbu ube umgodi manje abuze ubaba mkhulu hayibo usengcwatshwa usibani cha baba sese station khamba isikhathi futhi abuze ubaba mkhulu hayibo usibani sengcwatshiwe cha Nkosi akakancwatshwa njengoba sithatha ubamkhulu mayebuka bethi akancwatshwa kuthiwa waphuma yena waqonda estation wafika wasithatha isidumbu wasiqukula wasithatha wasibeka ehlombe kuyena uye le washona phansi wakhuphuka naso phezulu dlula inkanyezi kanjani amahloni uyamfica lapho umshumayela umyedwa ethuneni uthi baba mina kade ngilinde abantu abafiki nesidumbu umgodi nanku kadumbiwe ngilinde thuba bamkhulu wathi hayi kulungile yeka wasithatha ubaba mkhulu wenza konke wasigoqa wasenza konke wasifaka yena wagciba yena yedwa wangcwaba yedwa twayila kwaqala khona kaMnazaretha lento isho ukuthi anjani kamadlothi abo nakho ke ubaba mkhulu asaba nasemveni kwaloko asaba izolo lokho umnewethu ingane yokuqala yakhe mhlawumbe u69 noma u70 izingane zihambile kakhulu kithi sihambela sisenhlanzini uqala sizisomadokodweni ngokuba yimina makwenzekile mina umkhwekazi womfowethu uMangubane unkosikazi wakhe odadewethu sihambe thina sodwa sihambe abantu babone becasha ngezindlu
siya izolo ngama 70s ithatha isikhathi eside kabi kuphela indaba yamaNazaretha asabayo bagcina benesibindi ke sithema sesenhlanzini bese sijoyinwa anti uMangcobo cele anti noMaqonqo besijoyino yena enhlanzini bonke abantu basenhlanzini bevalile bengaphumi kushoniwe enhlanzini sihambe sineyingane inqwabe siyifihle sisodwa ngangokuthi kithemi siphela lento yayisisala emajazini umfundisi akasithinta isidumbu manje umbuzo ke umfundisi makwenzeka kuthula umuntu eyedwa ngakho akasithinta isidumbu uzokwenza njani uma ushayimba asithatha isidumbu asithinta kodwa njengamanje nje abafundisi ngenxa lokho kusaba inkosi malanga zikutshela kahle woza wena mhlambululi wena uzothinta umuntu thina sisithinta isidumbu yini angasithinta kanti sithwele inkinga ngoba abantu abangasondela esidumbini abantu abangenwe imimoya ukuthi kuzokwehla amandla asithwele thina uNkulunkulu usigcobile wasinika ukuthi sinakekelele abantu manje masuthi uyasaba abafundisi abaningi abasithinta isidumbu ngiyakwazi lokho mfundisi impela ngize ngabona umuntu engambona wangenzela isimangaliso wase ngimoto nesibindi kwakhambe enye insizwa yakanqumana abayaziyo abantu umfundisi umthetho samgeza sobabili naye khamba umeli wathi uthi umthetho savumelana nalensizwa ukuthi mengihamba qala yongeza nihamba qala ngoyigeza ngikhumbula yabona insizwa khona insizwa emhlabeni ngikhumbula mengithuma ihlamvu uMadivu la kubuya ngomthetho uMadivu ngiyolanda ihlamvu lomlahlankosi base ngifika kaJina la phansi angithi kunabantu abadayisayo lapho khona abantu abadayisa amahlamvu ey'mbuzini yabona khona insizwa lapho ey'mbuzini mengifika lapho nangumuntu awunaka amahlamvu afresh ngihamba ngemoto bayazi iweekend bayazi abantu bafuna amahlamvu ngilithathe utheni yena Mhlongo hamba uyemshiyeni ufike ungenela ngasendini zodokotela ngaka-right imningi umlahlankosi lapha ukhona umlahlankosi lapha ufuna umlahlankosi bese ngihamba ngisheshe ngibuya ngithi uma ngibuya Mhlongo washeshe wabuya kanje ngithi hayi mfundisi ngibe nenhlanhla isiphingo nomshiyeni uyakhala ukuthi angeke cha mfundisi ngibe nenhlanhla mengithi nje la kaJina ngathola abantu belidayisa bingekho imithi eduze kwaleli ihlamvu ngithi undlale nemithi ba uthenga umuthi wanyanga wena ngikhuluma njalo izinto ebeyinakwa abantu abadala ayinaka ngabekezeli umubhedini diza thatha imoto sihambe siyokhihla usayiphumela yena ke usethenga umuthi wanyanga lo sahamba saya emshiyeni wafuka akasathembi umuntu ufuna ukuphuma manje uyabona manje ngizomkhohlisa ngizophinda ngijike kaJina ngilithi uzwide ngeke ajabule ukutholwa ngehlamvu elithengwe enyangeni angithi ulikhokhele ngithi angilikhokhele uthenga umuthi wena Mfundisi sesiyaphuma isikhathi sekho Brian Wandahlophe uthi siyabonga kakhulu Thulani Mkhungo imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele ubani lo amen ngikhona nami kwamasho angisazi ukuthi ubani lo Nkosi wawuthwala kamasho siyabonga babuthwala isikhathi ke manje imzuzu emthathu nje bese sivala othi ngiboka ukuthi yini engayimpintsha la imbongi ingakasikhiphi ngabe kusaba khona nje imessage esalayo King Fiso smooth sabantwana uthi amen estudio ngiyabingelela kini nonke ngihleli nani ohlelweni lumlando lusifundisayo ngiyabonga uJehova engivusile namhlanje ngathola lo hlelo imini esabatha mayibenhle kwabangcwele bakhe bonke inkosi yomusa isibusise sonke thina abantu bayo amen sicela isibusise sonke siyabonga Xolani Sangweni uthi sinilalele uthi ngibo angifuni kusale umuntu
Mbuso Mchunu naye ukhona ukuthi umchunu ukuthi umchunu le good hayi ke isingangena ke imbungu manje cha asibonge nje kuqala ngibonge lento bengikhuluma ngayo yokungcwaba cha ngiyayiphinda bangezi kumina uma bengezoyigoka iMnazaretha ngibonga ukubekezelelana engubonile ngesonto elidlule emzini wakathusi ngiyabonga sibonga umshumayela uvezi okwenzile kube kuhle kakhulu abafundisi bonke abebekhona kuhle kakhulu abantu ababonanga ihlazo engilibone lenziwa abanye ihlazo abakhuzwe ihlazo leli yes siyabonga kakhulu sibonga uNkulunkulu wasekuphakameni ngohlela besiphe lona kuba siyacela ukuthi kuma kukhona la siphazame khona athethelele mfundisi inamba kamfundisi ikhona kuyokwenzeka isimanga athi umuntu ngicela ungiphi inamba kamfundisi ikhona ku Facebook acele kuona uFacebook angisho umuntu ofonayo acele ku Facebook la ibhalwe khona ikhona lapha ithi 060 613 1515 060 613 1515 Thabo kaSambothi inkosi mayivumile kusasa sikhona sithi asilungiseni ngiyacabanga sobe sinoHamza Mleleki sizobe sinaye kusasa kodwa ke sisazobona sisazoconfirma kahle ngakakhulumi naye namhlanje kodwa ke sasikhulume kanjalo inkosi mayivumile ngesabatha ezayo siyophinde sihlangane futhi hayi mfundisi akho umyalezo khona haya umyalezo khona 26 ngesonto elizayo embumbulu lapha bathi maphi le ndawo kodwa inkonzo yesabatha izobe isembumbulu khona umuze siyakona siyoshaya inkonzo yesabatha abantu basembumbulu abafuna ukusondela bangithinde bezolalela indaba nje kaShembe abakhona la eThekwini abathi cha soqasha itekisi thina siyafisa ukuhlangana sihlanganiseni imali usho kahle isikhathi sekhona mfundisi hayi asibaleke siyabonga amadobolo amagwala